la karun wang chai nyor ka dung dit media ka chang jandang ra wudi diye ka pai bangwan karon kini dang ra wudi jandang ra wudi diye an mak ba ngut gok bay nong lar la no yeni chang ka dung dit media ka tin to ka junub Sudan ka no win mo na dien dung dit media me gwa leng mo gwa ka kon ka tung nuara mlane ya lar wo yeni de go ru leng nei tin la gor ka nei ka dung dit media mi chran jo ma la jak we share ka ko like we share ka be like ba nei one kan ne kon leng to ko ba ka chop gon de kon ta ka tin ka be media dan be kam nyal bla gwa leng mo gwa ka ne kon dung din media la nung ne yak bar tin je tuk lar ka te tok ka chang wala mo la nung ne yab den tin ka de chara lat kare joga la nung ne ya analysis ne tin ka tin baro den lat ka tin chara lat ka kor ni ni la nung ne ya par pal store ne tin ka kui nat kui kori kui wini kui kum ni kwa no ken ka ne jinub Sudan ko no gwa leng dan mo gwa malar ne ko ye ne dia leng tung nor dung din media be gor ko be la nung li ka tin chara lat an wala ka chang je dang ra wuli die ka pai bangwan lar ba ra jodien ka lar dang jok ane ala ri chang ka ko ni dang ra wuti ni dang jok ti wo gis dial kan wang dial ta ka jub belenga kan men gwe ka jub lu na na cha tok ala lu rew ma char kan ne dang baro te cha kan nang ma ka ma kel ni je lat jo me chuwa ajen gur kon dial mo chan ne lenga ko ni dang jok ti wo la ja kwa kam nyam la ja kwa jelu ba nang nyam so e chum no ko ba wo nyong mun lep ke jen ke chang jen dang ra gu bangwan ka pai bangwan na me bulu no ji lat ka jo ko kontin so ke ni ti ban te ling ke de kon lat ga rodien reide so ko ra mi je no mo akbar menang ra shi update ko telecom information ni wale ke tin cha rodien lat ke kui lo ko mo ko cha kam no ke chang jen dang ra gu bangwan men rodien ata dan lat ke luk chane goy ler ka konin reality ko luk lat ke jedi ta na lat ke luk jaro da meng ro nei dang jok ko ti man dan cha kios ko kore yitu ko nater nei dang jok to kon din jaro da meng ke jaro da meng pot kang jaro da meng mampal jaro da meng garwech lampoch kan the frame suspect kan nei dang jok to men ku kon la du ne ban ro jode kata panne chiro de nyot re o lo gwa la ku luktin cha wo to ko je ke first by president la Dr. Yang Machar as a first suspect la ram nya manda nen go ke che te dwar ke je unite kon de la prosecuting team la lawyer kume ju ban yal ke wona ne ta nan cha accusation cha file la ken ke je cha file kan number 1 kan number 2 kan number 3 wona kan number badak dien so muno no number 1 again the first suspect nyana man ma kwa suspect ko kore itu ko nater ba go ramara wude ramara dien wo kor ram ngwan dien wo kor man me pen ka badak so muno no kan ta pan ne cha le ram nyam e pot kang sa go ram mampal cha go re garwe lampoch cha garwe lampoch cha gore general Doblam so you wono no first by president la Dr. Machar ni number 5 ka suspect ne ka ta cha ka re nge ka accusation file so is one point ban ra jode ko ta wo ko look ro da meng ne dang dok ti ka jikan ka ga nater pot ka nga wunater mampal le wunater garwilam poje wunater ngai kono wo kan ji doar te yire ko motwok kake so je joy ku mi cher ka non tame ki situation ke le ndini jen cher ko dio ko ne pass by president kan ro kien dong de ko convicted ke crime mo je che ko reduce ka ta na lat ke je mulun wo ne kon tin jo che ba convicted a pot kang a mampal garwilam poch so ajena gor gwech ka kone dia ndon kondo lenga manana la roda ko what is a particularity
ngu mi nyod ya ko ne dang jo ko ti to ga na ter to ga je kan ko ka kan the frame suspect elle shoot guru ne shoot majur wo kan raje dan chane leng milat ga ken dia lo someone will pay but ram be pay ala de ken activist ken jala de ken public figures ken la roj en wolia majur me but ram be pay here in Juba ka wana ka Juba mulu nu wona ne shoot mi chol ga majur karam la ando aramo kane te kon te na ka majur. So again the scenario nanal tarode man to rodo ko mabane to ko milin kon lugo bane ngai ko look is shifted namana ko focus jode long e podcast so moray keleno royale ude ko kor tin jaro de lat je kor nyin ka mundere ka greater mundere ka konti mi chale kidiba nyin tin paneje so kore paneje che nyin ko kur mi chi join post mo ayu kana nas ala to mi sirilo kana kume ayu unte wini ya rodian matkel ko always waka arrest as pdf lawo gor gwan ni ken ko ara organize tin jara dol tin di ko ara assemble tin so pan they decide to begin ke kume cha SPDF cha jojo ken ka location ni to ro te tindo mulunu konti mi jwale kidba ka mundre is under control of SPLM ayu na pan so yete kwakta ya nyotie te cha je ken te wuli ni tin te light weapon tin mai te tien ni PK ni karfiji ni ka laini so mulunu it was a victory yesterday mi ro lat ka ko ni ndangra wuti ka kume ayu en wale ite ko kor mila rode mo ken kon ne ling ke liu ke detail ke dial ka Eastern Equatoria ka foita so je to ko ne speed up de wini je te ko problem bi to kam den ke chap plus kume spela mayu ente wini je ko ni ni worun lat ke je an information ke dial ka ta nda na chi ni ke je ban ko le so toro ka update ketin kon charo ni lat ki junub Sudan ke kor nin dangra wuti min jag den roj mi chako gor mandan ke waraga so roj chako gor ke waraga chako lat as I feel to ne ko tin dia no go lenga nei ti la gor ko nei ke dung din media ti no lat mel nei ko te equipment ti gor nei ko ba media mo kul ben promote ken chako gor nin ke equipment to Ramishi warga mo jok social media daname you can use I mean you can weekend the content chako mention go we need them mran ka long ko ti ko nuk ko dere ko loka promotion of media me bialar ko to contact our private contact ka messenger and then man communicate di made longo bialar nei so ranyu jen mo ajen nan de ne go ng lat ko en walle ka samari right kon ko ne community wona chang ya dang ra wud bangwan tele look bro lat plus wona ne ta nan ci to ko look an tame ni ko ya lat ni japan jojo te ga ne ti prem suspect ti cha list la suspect number 1 suspect number 2 wa pen ni ko badak dien so jan ta na ne cha dur ken cha ka gwi ke je kan ta cha luk cha le ke je so bane go ran mi je no jen de ko no cholo e chang wala me and bane de ko ken bane ga ling wa wo tiang tin lot ko dum dit media thank you